rero hagati ngo mvuge ijambo ry'Imana Imana yashyize mu mutima wanje aba Alice kazagenda ku mugabo ibintu rimwe birahaka gucurikwa si byiza ndabifuza ibyo mvuze reka ndasubiye ngo ni Christophe na Alice rero uno munsi ndaza kubabwira turamaze iminsi tuvugana n'ejo twari kumwe ariko uno munsi ndababwira ubutumwa bwiza gusa ejo ndababwira n'ibindi by'ubwenge n'ibindi byo mu rugo n'ibindi ariko uno munsi ndababwira iby'ubwenge iby'ubutumwa bwiza iby'ubwenge n'ibindi rero tuba amajambo y'Imana ariko hamwe n'itutakira abashitsi bose mu izina rya Data wa twese nivyo babuza guhezanira abahenaza ko mu kanya keza geragaze kubahaguza ariko turabakire mu izina rya Yesu Kristo uri ngaha muri paruwasi rero cyangwa uri muri ishengero utari wo ngaha muri paruwasi rero cyangwa uri muri ahandi ishengero cyangwa izindi paruwasi zindi zitandukanye turabakiriye wiyumve nange n'umwe avuga ati je ngaha urasidoga ariko twese natwe mw'ishengero ry'Imana rero turabakiriye mu cyubahiro cyanyu mwese niyumve yuko turi kumwe kandi twese turi umwe. Haleluya, amen. Siza gusoma amajambo menshi ariko ndavuga amajambo make kuko n'umwanya sikirenga cyane. Turavuga yuko Christophe na Alice abona bariko barabisaha ho tubagirira n'ingoga hama kugira ngo niyo baze kwivuna akanyota bishobotse n'ibindi baraza kwibandanya uyu munsi w'iwawe n'iyindi minsi yose w'iwawe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ari abasaba tumenyere kandi dushobora kuyirengagiza kuko twayashyizeho twayashyizeho abantu beza ngo sivuga uno munsi ariko n'undi yasoma usanga ariyo yatanguye kuvuga kuko ntiyatwugururira uko bari nawe nawe bari kubwawe ubukwe bwa mbere ubwo rero nk'abakristo turabwisuma kuko bari bushikiwe n'Imana kandi ko tuzi no ubukwe bushikiwe n'Imana ko bacengera mu rusengero iyo bishika mukazigira uko ndikundi bitwara ntacyo navuga kuko ko bacengera mu rusengero ukuri birashingiye twiba n'Imana kandi n'ishengero cyo tuma twakoranye kugira ngo duhimbaze Imana yo mw'ijuru. Tangura igice cya kabiri umurongo wa 18 aravuga ngo uhora Imana iravuga ati si byiza kuri umuntu Imana wenyine igenda murondera gufasha bikwiranye adahejeje iby'ukuri kwibana wenyine Yesu ashimwe kwibana wenyine n'ukuri si ikintu cyiza no kwicara wenyine si ikintu cyiza n'Imana rero yati oyaye Adamu yo kwibana wenyine oya birakwiye ko nabonye gufasha ubunganizi ibiri byiza mwagira ikibazo akatije n'ubavana ndafise ikibazo aho naciye wowe na proposition wowe uhora yarabonye ko bikwiye rero si byiza ko twibana wenyine nabo musore uri ngaha ndi bazasore uri ngaha abakobwa n'abarundi no gusaba abakobwa gusa nabo musore uri ngaha si byiza kuzokwigumana wenyine kuko hari igihe c'Imana n'icyayi yari babamurekana akurondera gufasha kuko nawe wamuhagaze neza uraza umufasha akurondera gufasha mukwiranye. Yesu ashimwe cyane n'abashinga nayo bari ngaha batera iteka n'abakenyezi dukuri guhora yaribonye ko atari byiza ko wigumana wenyine kandi abantu bamaze igihe kirekire bavuga ati kuri ndavye n'abantu b'umugore ndavye ingene narindi ndavye ivyo nari mfise sibabona abagore babizi ariko mubishimana itanga mugabo kubwiye nyene mubaye babiri Imana ibaba hagati yanyu cyabwiye abagore canke batatu bazabereza bari kumwe nawe umaze kuba babiri karonka umugore uraba kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aha rero abanzeye ababizi neza bari n'akanyinshi baduta cyane bahurira abavyeyi bari hagati yacu bamushimire gusumba. Yesu ashimwe cyane. Si byiza ko umuntu Imana wenyine si byiza ko umuntu yigendera wenyine Imana yarabibonye yuko hakwiye babigwari. Christophe nawe yaravuze ati najewe ku myaka afise ndakwiye gusenga Imana nanjye n'ikivuzeko turashima Imana ko yakuvuze ko ukabona ushobora kuronka Alice. Yesu ashimwe cyane. Tuzi ari byinshi ushobora kuba waraciwe byinshi cyane byakurije n'ukuri uriko urarondera Alice Alice umurongo uvuga ati none warazoba ni Alice ari bishobora kugeza utarize mugabo yarubonye n'abantu gusenga Imana nanjye ndakubuza umufasha dukwiranye ngo yaramuguhaye dushimire Imana shingiro ry'Imana dukomere amashimana yaramuguhaye icyo mvuga ngo Alice
nukuri nanda amasarabiso yaranezerewe Christophe Sainz katwegabanye gira ngo abavyeyi be muramuzi ugiye kuda gutwenga umwanya wose Christophe garabigera twega tembagara ukabona arisa n'impande yiwe izakiza ko Christophe yiguma nawe nyene twebwe ukabona arisi hafi hafi yiwe Imana ishimwe cyane Christophe Yesu ashimwe cyane Yesu akwicubahiro cyane haleluya uyovugishwa rero turabishimira Imana kuko ubwo Christophe nawe rose Alice by'ukuri turabyizeye yuko umwe babiri baratumwe kandi turiko ndareba na Shakaro n'ikintumwa yatuma babiri eko yatuma babiri avuga ati watenje ubundi amuvyure ni vyiza rero yuko bwa Christophe yuko yarose Alice abanyagira akabwira abanyarisahira igorora mukabikora kugira ngo urugendo rukomeze kugenda neza n'iterambere mu muryango bizokomeza kuboneka mu izina rya Yesu haleluya haleluya rero nagira ntagaze kuri ijambo ry'Imana nyine mbwire Christophe na Alice yuko mumenye nimugere ngo jewe ngo ndiko ndaraba ngo jewe ngo Alice bwana muronke ngo ndubonye hano ngo ndubona mwemvise uwaza mu bantu bonyine Alice wenyine Alice avuga ati jewe ndi ku munsi yazambwira ko nongubere gufasha byagetse ko dukora gusinya katwahuye gutumenga haba rero ndamwemerera abo dutera inkuru Alice ndazi wone inkuru cyangwa itera n'abandi kandi warababwiye mpamvu ibyo bivuga kandi harimo umwanya ugati mbega nagiye kuramutsa mwene wacu aba Christophe nawe cyarambona yari hafi famille yabo yabamo niyo nagendeye hafi hamace turahura ntabwo turabibwira mu bwana cye ko arifise ibanga ry'Imana ama bicirigera kunuko rero hari abantu bihenda bakaba kumenya umwiranje bakoze kugira bahure cyane ni barahuriranye gutyo gusa nibabone ko ari Imana haleluya aho muhura ni benshi aho mwahuye ni benshi Alice aba bisanze warose wewe abantu bavuga ati bo biyemerera ni benshi na Christophe yarose benshi narabibatse mu buryo twobana ni benshi ariko byaranze ariko gushika kuri Alice raba turakora Yesu ashimwe cyane ni kubera Imana rero Imana yagutoranije Alice ubyemere wabyemera wareka n'Imana kuko wowe ibyifundikanye wenyine ibyo wafundikanye urazi ko byanze nawe Alice ibyo wafundikanye urazi ko ibyo wase nabo wemere ukibaza urebere mugabo bikisiprima byonyine ariko kubera Imana turahagaze baraciye ariya muri leta murasinya murabyemera turi mu rushengero kubera Imana turi mu ngoro y'Imana kubera Imana yabishimira rero ngo turaheza rihamana mu gusezerana Imana yahabwa icyubahiro byandabwira kubera Imana ni Imana yagutoranirije umufasha ni Imana Alice yaguhaye Christophe Christophe ni Imana yaguhaye Alice ibyo rero tubyemera mu izina rya Yesu aho tuzuna ati Imana yakumpaye ko biri kose ni Imana yakumpaye Imana nayo umufasha reka rero musengere nadasengere izekomeza kugenda neza reka kifashishije ijambo ry'Imana je kandi biradangiza sinabarambira kifashishije ijambo ry'Imana kandi riri mu bice Pawulo yagiye ari Filipi igice cya mbere umurongo w'icenda nicyo asengera nawe shaka icyo asengera handitse amajambo icyo asengera niyo majambo Imana ashaka ku mutima wawe icyo asengera aya majambo yagiye muri jewe nanezerewe cyane tubereye bavyaye nicyo muzosengera aba bana banyu mama uzuvuye icyo nsengera ku bwana banje noneho babaye abana banyu mwese uvuga ati icyo nsengera no kugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwose rwongerekane mu bwenge niko majambo avuga numvise ari isengesho kuko n'Imana yabahuje Yesu ashimwe cyane sinza kuvuga amajambo Pawulo yavuze Pawulo ariko arabwishira yarahimbawe cyane ashimira Imana kandi icyo asengera ndagomba kubabona mugeze ku rundi rugero ndagomba kubabona mugeze ku yindi ntambwe nanjye ndagomba muri jewe umurongozi ndagomba kubabona Christophe ugeze ku yindi ntambwe Alice ugeze ku yindi ntambwe twaraganira no ku munsi w'ejo twaraganiriye ariko icyo dusengera ntabwo muze mugisengera ariko
tubasengere tuzomuze kumeze kwisengera. Kandi naza kubwira Alisa aze kuyabwira Christophe na Christophe aze kuyabwira Alisa kandi gatoya ntidusoma yose ariko abavyeyi naza turaza kuvuga yose. Yesu ashimwe cyane. Kandi tusengera ni kugira ngo urukundo rwayo rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya bwose. Abavyeyi baca bavuga ati murobanure ibidahwana, muhore mutagira ubupfuye canke ibigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo, muzuye imbuto zo kugororoka ziheshwa na Yesu Kristo, ngo muheshe Imana icubahiro n'ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico sengera nugira ngo urukundo rwanyu rwongerekane. Aya majambo igihe Pawulo yavuga bifite ukuri ariko ashima Imana yarafise amashimwe menshi, hari hamwe yabipfuriza ko bagera ibintu byabasabiye. Numvise mu rugo rushasha ndahisabira amajambo, numva muri jewe amajambo adutubiza impamvu Imana yashyize muri jewe. Ndavuga ico sengera nugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge, uri mu bwenge bwose rugwire. Ndabizi twese turavuga turafise urukundo, yego nukuri, kandi uwo mutandukanye wawe naba muri kumwe cyane umushinga nawe wawe muri kumwe cyangwa utari kumwe, urashobora kuba ati kugenda mukunda usibye n'umusore cyangwa n'umwe avuga ati genda ndafise urukundo muri jewe, ndafise urukundo muri jewe. Cyangwa avuga ati nawe wishengeje ndabakunda, ariko urumva icyo Pawulo ariko araseka navuga ngo urukundo kugira ngo rwongerekane uburufise ariko rwongerekana ni kugufise rurafise aho rugera, rurafise n'aho rugarukira. Kugira Alisa yemere ati tubishyire muri ndabikwemereye ngo tugende mva ndamukunze Christophe, ndamukunze na Christophe we kuko je nababwira ati burya abahungu kuko nibo batangura kuja kubwira abakobwa. Sinzi Alisa yoba niyo bayifise versa ni wowe wabwiye Christophe ati wagemera ko tukana na Christophe onyongorera kumva ko ariko byagenze, niko byagenze arabihakanye ngo siko byagenze. Alisa si yagiye kubwira Christophe ngo wagemera ko twakunda, ariko ni Christophe yabwiye Alisa ati Alisa numva ndagukunze cyane wombera kuzobera umufasha. Aba Alisa aravyemera. Muri Christophe hari urukundo kandi no musi Christophe rurimo kuko yaba atarurimo wari kutubwira ngo Mariya Janjante ndamenyeshe ko abatwe muri paruwasi barazandikisha hakirika ati Mariya Janjante yasivye. Rero hakunze nza muri ico tukomando umuza aho umuntu azigana nafise nako hari byembe tukuri urukundo bacanye, sivyo Christophe acanye nalise yuko no musikirije kuko cyenda ko inani kanzu za kwamba ndabaye n'umunyangari ruracanye waje ndabona waje bisiye gusa kuza kumushingira nahe y'ibintu biraho yuko uza kubivuga niho byo tubibona neza. Yesu ashimwe cyane. Rero urukundo rurimo ariko nicyo tuvuga cyo dusengera nawe Yesu dusengera tuvuga ati ndasengera bwa urukundo rwanje rugwire rwose rwongerekane mu bwenge. Ubwenge burimo by'ukuri n'umuntu cyangwa ngo tugendane ubwenge, ariko ubwenge buva ku Mana Data mushobora byose no kumenya bwose. Hama harabigiye cyo kurobanura bidahwananye, turahura n'ibintu byinshi muri ubwenge, hari ibintu byinshi mu ngo, hari ibintu byinshi abadushikira ni menshi, abashikira umukenyezi bagashikira umushinga ni benshi, ariko bisaba ko urubanura ibidahwana ni ibihe mu rugo rwanje. Rero urumva ko no mu kino gihe turimo usibye no mu rugo yacu uja mw'ijuru no mu ngo harasaba yuko umuntu aba urukundo rukagwira rukongerekana mugabo kandi akaba ari ubwenge bukaba burimo. Kandi dufise ubwenge buva ku Mana kumenya kururanisha ibintu, gutunganya ibintu. Alisa arabizi nk'umugore afise urukundo mugabo n'ubwenge bufise ibyo ajejwe inshingano z'umugore akamenya ati narabikubwiye Alisa, nabikubwiye ati apana gufata konsere ngo ndi umugore
wambara agatenge ubona ko karakubera no tuzobibona dimanche izoza karakubera kandi ukambaye ntawe ugaya ariko sizo nshingano z'umukenyezi sizo nshingano z'umugore rero aho rero niho bizomenya ati nukumenya jewe nk'umugore nukurikanura nuguhagarara nk'umukenyezi mu rugo hama nkakora nk'umukenyezi rero ibindi byose bizoza ugati ibisivyo wanje kurobanura bidahwana ukamenya ibidahwana ibi mu rugo nibije kumvangira ibindi bije kurusamburira ukabimenya mushinga n'akavuga ati kurobanura bidahwana naje gushinga ntane sinzi gukopya ivyo burya rugo nabonye yafashe igihugu cya mu rugo rwande Chego désormais urugo rwanje ipanze n'ivyo kwanaka oya sivyo kurobanura bidahwana w'umugabo ukamenya ati ndaronse ubufasha kandi nk'umugabo najejwe ibi nageza gutunganya ibi ntavyo gufata postere ngo ndabere muri costume na cravate ndayireza mu birambera no kwitwa senaka oya sivyo gusa ariko nukumenya ngo uturobanure ibidahwana umenye ati ngaje umugabo mu rugo haleluya ariko muhore mutagira ubupfunya cyane ubwisha gushitsa ku munsi wa Kristo nubwo amugize mariage ntacyo umufashe oya turacari mu rugendo turi mu rugendo nimubaze ngo birarangira umunsi tunezerwe tuvyine dufate amafoto batubwira abazungu tubashimegane twari no mu Burundi ariko tumenye ko tukiri mu rugendo Yesu ashimwe cyane haleluya muhore mutagira ubupfunya cyane bigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo muzuye imbuto zo kugororoka muze kugumane yamuze kugumane sivyo wari gusaba ibindi bagize mariage ariko twese ishengero ry'Imana mu bihe turimo n'urukundo tugumane twukomeze kugenda rukura mu tubana mu bafasha bacu mu ngo zacu mu babari bacu urukundo rukomeze kugwira ivyo nivyo Kristo anezererwa turobanura ibidahwana ariko gushikata kuza ku mwami wa Yesu Kristo tugume tuhagaze neza ibisigaye kugororoka tugushira ku ruhande babigeme bihangana bakihangana bakomego n'abamarayika kuri bamaze gushika mu ngoyi bakamenya ivyo babifashe ivyo kugororoka ivyo kubaha Imana ivyo gukorera Imana bagaca bavuga tujoje mu jewe vraiment mfise ibintu vyinshi ufise ibikorwa vyinshi Imana imubarire cyane baba njejwe ni benshi y'urugo ubu rero njejwe rasiyo ubu ni Christophe nawe ariko arabivuga sinabona mfungura mugeze ntegerezwa kandi abona n'umugore wanje ndabona nashaka kumwambika n'amabebe undahanzwe ibintu bigenda bitsimba ugasanga ivyo mugore Imana warabihevye ariko si ivyo ariko icyo dusengera nico nyine kandi icyo gusengera nico nyine kugira ngo dukomeze twuzuye imbuto zo kugoroka ziheshwa na Yesu Kristo hama dukomeze guha Imana icubahiro dukomeze guha Imana ishimwe Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya iri jambo ry'Imana aricyo dukwiye gusengera ibi byose dukwiye gusengera nabo mu rugo rwawe kuza gusengera ego nararusengera nsengera n'izindi ngo ariko zigowe ariko zibayeho nabi ariko ari muriro bari mu muriro by'ukuri rero urukundo ruratimba by'ukuri mu ngo urukundo rukabura abantu bahumeka barakundana na mariage ubu ari abantu bazi kubika urabona bariko barafata bagiye Alice na Christophe na Alice baravuga tiyaga ariko byari bimeze tiyaga naratanze kuri tureka abashyicyari ikintu by'ukuri tuziye fotoje bajyane hajya kuri place hajya hantu yarakaye cyangwa mwanje kuno ana bachense barezerwa mwibisi gukweza zubana bachense baraba ingene byagenze batashye banje kwibizana ibintu babatwangiranye ariko we hatabaye gusenga urukundo rudakomeje kugwira azorira ati we ubishimwe reka shira ubishimwe abandi reka je Tusuye kutashe urukundo rw'abagabanitse shengero ry'Imana tukomeze gusenga kugira ngo urukundo rukomeze kongerekana nawe Christophe apara kuryama gusinziye dusenga uramwimva muno musi Alice
uzukomeze gusenga urukundo rwawe, mu rukundo rukomeze kongerekana, haba muri urukundo mufitiye uno munsi, musebe kumwe mwerekana maze arako bafise ukuboko kuri birashaka gushika mu kagabano, cyangwa mwerekana ko twatoya, sinashaka ko kumara ko sinashaka ko kundi muri ya size nyene niko nashaka, cyangwa vuga ngo nyama rero sike mukunda oya, ariko tukomeze kubisengera n'ababisi, tukomeze kumusengera Christophe, gusengerana cyatumye Imana bahuza, ari impamvu nyuma ari mutisabara ko cyatumye Imana bavuga ati yenda muguhana kugira ngo uze mushikire, yavuze gushika para iterambere ry'umuryango rizoba, Imana iri kumwe nawe izobaho, ukasizo nawe isi gusa ko ngaho isi n'amaraganya gato, ariko kugira ngo uze gufatana amaboko tutunezera mu mugambi ko mwica. Yesu ashimwe cyane.